तो ke hai te kaisa 2022 ni je semi final match ni pora badala complete ongi thangkata Kimia pro match second semi final match tamukha India by England match tamukha pharising omno poilan tim sema laina Mia pro match start ongam phasi kodumang to tan bang hinba wati ro phaija khoi toss gna dile ong khata toss khaija ka ta 15 wa tai ke match start ong 9 ta ruska khana bole 8 ta 45 om tai ong khna ta England ok toss jiti khata bok toss jiti diste ka ball khanya tai India ro ko poila bat khanya ni kinarok sainman brok je thangnai 2022 ni semi final match world cup T21 no ajago India no brok bai kwasi ekdum 0 wicket bekha dipekha ches khaithene wa angkata gobor umta ke wan sugi ongkhor kana than 2022 umta hain tai sung repeat khai laigo na hini bro wan sog lai khana ta hino afro ke India ro matro 168 chi khaimano ongkan tai masa Rohit Sharma Virat Kohli ongkhor kata batting opening batsman hisabai abo to narok jota saima Rohit Sharma Virat Kohli opening ongkhoro poila over Rohit Sharma bote 6 run sok pora mi afro pitch pura ekdom pura difficult a jaga 150 run fan khai gasi India ro match pai thanai ta ke haini second over Virat Kohli no ase oken mani thang ta rest of lip poila bol to Virat Kohli wasiman ball sok kare pe khate second ball kha tok thine o pura miss ongi thangani pura stam nai kheta ball omon pare risopon pe risopon phani Rohit Sharma ki khela ge na nai ba rimali ba ken par pe lewan pura out ngi thakata 6 ball 4 run khai out ngi thangka omon pare ken phai khata Sky Surya ko manok juton chaiman 360 degree ba phai ka ba bai Rohit Sharma ki partnership mile khata 40 ball 70 om tai ro khai kana omon ba reverse Rohit Sharma tokte ken adar lachin ball pura out ngi thakata pura miss ongi stam nai Rohit Sharma ki 39 ball 57 run tai Sky khai ka 36 ball 47 run khai kata Sky bu mane Surya Kumar ba out ngi thaka omon pare jari ja 9 ball 17 run out ongi thaka Hardik Pandya khai ka 13 ball 23 run bo out no khawlo kha Akshar Patel 6 ball 10 run chogui kya 171 run chhaduket bai o pitch pura ekdom pura difficult pitch to jaga pura run khaina pura pele khano kosto tongta run chong yata Hardik Pandya poila ball soka bukha te second ball soka bukha pura marman duita sok last ball ka pura out ngi thakata mia pro sung asu hitman soka no me tan match o pitch pura ekdom tumhane difficult pitch to jaga soka bonna pele kosto ta bowling nung pedi besi kabangko obaman ta benefit mano taike je India na 117 wana ka sarin mani England ni bowling to pura best samung khai kya rest of lekha 3 over position 1 wicket Jufrasar 4 over 33 run 1 wicket Shem Kurran 2 over position run 2 1 wicket Adil Rashid 4 over position run 2 1 wicket Chris Jordan 3 over 37 run 2 3 wicket Liam Livingstone 4 over 24 run 2 0 wicket o match no jodi no England no pai final thanga pura 172 run ma khanyai ta nginok Simon England ni je form to tola saka mangta pil sol no Simon busuk run jotoni kumung tok jag juswal kan pura form tongta bora opening kata pil sol no pura mar kheno Jasprit Bumrah was stamp kogru khata mi asu bo khata khulak lang mali 8 ball 5 run te jusbalar bo kom tokle bli 15 ball test run bono kheno pura Akshar Patel ni ball catch kari risopon catch mi out khepe khata mon par brang tei masan bro obo khaitang poite sai tang obo match na pan obo khaimane ka bo sai tai chaba hari brok 19 ball 25 run Liam Livingstone 16 ball 11 run Jofra Sarsi to khable mi pura 15 ball 21 run haken brang ni pura okay chestong ni bang run total run so 103 run ang omai ke chon bro 168 na nokis bro mar kha tong mana phom phaina je 2022 bro bai ka tokhan khana 0 wicket bai se mi pura 171 khair kata a 168 bro thangyang hin nei abo ke 171 khai okay fan de thangmana hin nai banta ang okay tha kami pura thas ke no Asdeep Singh na kha ke Indian bowling nok to bang 103 run ka sarman bai to kise Indian bowling na ma bola ni head pura 20 over fan pai thongmi 16 over 4 ball si thongmao Indian bowling pura mar khe khai ke Asdeep Singh 2 over 17 run kha 0 wicket mai mi pura Jasprit Bumrah 2 over 4 ball 2 wicket 12 run jak te Akshar Patel 4 over 23 run 3 wicket na jak Kuldeep Yadav 3 wicket na jak 19 run 4 over Ravindra Jadeja 3 over 16 run 0 wicket Hardik Pandya 14 run 1 over 0 wicket haiken o match India ra pai thango 68 run bai tai ke o match ni man of the match ken obaman ta Akshar Patel nata bakha bak sungman tan ba boman ba Kuldeep Yadav mana nang ba 4 over 19 run 3 wicket naw Akshar Patel 4 over 3 wicket chinaw 23 run roi obung run kong bojag hin chungma no Akshar Patel hingen bokha run ba khaijakta to goi nai 6 ball 10 run ba khaijak khain ba man of the match ma khata tai ke omoni log India ra pon 2022 ni badala buna ka ta India ra final bo sogoi ke 29 tarikh thungnai manke khana South Africa final match thungnai ta gnak ta mansak e bishetam India ra trophy tui je phaiman nogo angle nugis ta kha Rohit Sharma yago trophy nugis ta kha khanan me sa paino nak tola comment khaisa di tai video no like di subscribe to khaina bell icon nango he deba।